ingcwele ngalo lapha unakele phela unakele nje phela eligcizelele lelo MC igcizelele lelo kodwa mangithatha ukubheka la ngiyabona nawe ukhona kwi-post ekhomba ukuthi lapha kugcwalisa iCarnival City 15 years celebrate nje iminyaka yakho ukhuzane expo nendimini umuntu kamaskandi uthi nopholo kwakho futhi mfethu impela sobe sikhona noma kanjani asikwazi ungabikho uzona ufike ezandleni zethu ezintwana wakhulula phambi kokusimuka yabo so asikwazi ungabikho sizobungaza kanye naye umfana simhalalisele ukuthi ilokho afika uyibambile kuzobona namhlanje uyibambile futhi umgqiqo wakhe uyabona ukuthi awehli lokho ubambile nje uthula uthethu nanokuthi into engiyithandayo kwabanye abafana basebancane abafika endimini umculo abantu abanjengokhuzane bazibone lezi zinto zokuthi uma usebenza ngokuyikhandla uma uhlonipha abalandeli bakho yonke into ikhambela kahle emculweni so ke igenge sencane esafika emculweni ihlonipha abalandeli bayo ihlonipha abantu abathanda umculo wayo bese ihlonipha umsebenzi wayo bese ibisela ngoba ayiki into edlula ukuyibisela uma ngabe uye studio umculo ye studio ngoba une show ungathi uye studio ngoba hayi sekusikhathi ka December kufuneka ngiyokhipha qala unyaka uqala yebo ikhiphile isithi yakhe ebimandishisa kodwa uthi uqala unyaka uzuyaqala manje uyacabanga ukuthi iziphi ingoma ozokhahla ngazo ngoDecember ibalekile lento leyo iyokwenza ukuthi uma uye studio uyokwenza show so ke ilokho engifisa ukusho ngithi khuzana ibambe empano ephambili siyakhalalisela singobhuti bakho uyibambe nje kanjalo mfethu uhlonipha abalandeli bakho njengoba wenza bayakuthanda qhubeke uye phambili kula nje udlodlobale ube ngangey'taba zondi okhahla ngoba kusho njalo mfana ngithi akushiyo ukuthi ube ngangey'taba zondi nokhahla kuthiwa ube ngangey'taba zondi okhahla ngoba iy'ntaba zondi zilapho okhahla lezi ey'the eziwu-2 mawusefeki fule ukuthi uyibone lezi zinto kunezinye ezimika nje ngathi chiefs lithime enkulu le yebo kodwa mjala mangithatha ukubheka lapha kunabantu abangakabathengi amathikithi ngiyazi ukuthi uma ukhona uyebonakala kakhulu yekugcwale abantu bathenga bangathi ntshata wena leqhume inhlokomo yonke so uthini umuntu ongakalithengi ithikithi ngale mcimbi uzoba nebhadi uzoba nebhadi omunye ongalithengi ngoba uzothi yasukuma athola wasela ngoba mangibuka abantu abasebawathengile nabangabawathengi cishe kusenyembijana amathikithi manje engicabanga ukuthi abantu abasukume ngomningi babo bathenga amathikithi ukuthi sihlangane ngelela langa kube mnandi akumculo ozokula kuyose kuseni sibhekile hayi kulungile futhi mjala sibonga kakhulu ngana manje awusakhulumi ngemidlalo la kadila bensakuyona cha ngolisi uvalelile lo ngakavala khuluma ukuthi iBlue Nation sihlale nayo sayidla ngo91 yebo Ikazitsho leyo ibalekile kodwa mina nje ubuza wena imibuzo akubona nje lapha manje bayakhala abanye khona uthi nje ngoba singama-Blue Nation asemtuba asiyazi thina leyo ndaba ukuthi usidile usidaphi thina ungekho emtuba ngithi mina sisegoli sidla abamele nina la egoli phela kunye inkulu namhlanje ngeke usho akwazi thula wena ulalele ngomsombululo nje umisixoxa umdlalo usuhlaziwa ntambama kuzobe kuhamba kanjani isankulu yona indaba hayisekuphekoze umcimbi asikwazi phela ungakhulumi ngalo angithi into ezandolela umcimbi lezi ufuna sikhulume ngazo ibalulekile siyabonga phathu nakithi-ke team yakho futhi ihambela kakhulu siyabonga kakhulu ayihlangane khona-ke ngihlathile ithuba ngiyathembisa noma kanjani kodwa kama-Blue Nation akhala athi asasifuna futhi athi abengaphelela ngathi noma eqinisileni athi agcine ilunga kamuva nje mina kulungile akwedlula umcimbi wange-22 bese kuhlelwa-ke manje kahle ungasajahwe lutho kushuthi uqona ukuthi okwenze usengaphindi oho kuliduwe futhi asiyethekwini-ke manje ubashaya egoli bashaya esethekwini ngoba bathi ayamagquba ngani nayo nokulungile akudlula umcimbi kakhuzane seseyikhala-ke hayi ngithekutshela ukhuluma siyabonga ngoba mfethu kulungile ngana kwethu asihlangane khona eCarnival City ngomhlaka-22 kuMashi 2025 idango ngana kwethu kulungile-ke benginensizwa lana ubhuti omdala ukhathile noma isimazi ngentshatha umfoka ngobe lapha phansi kwanongoma uyazi-ke nawe ukuthi uma sikhuluma ngentshatha sikhuluma ngengqwele sikhuluma ngensizwa sikhuluma ngeqhawe elaziwa kakhulu-ke endimeni yesekusakazo ukuthi siyamazi lapha yabo zonke ngisiwe uyingqwele uzithiwe uthi nawe uzobe khona abantu abathi amathikithi dango layo